Uyu niwe munyafurika umwe rukumbi ukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok ku isi hose, akaba ari wa kabiri mu gukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok, akurikirwa na miliyoni zirenga 162 n'ibihumbi 200 by'abamukurikira kuri TikTok, akaba kuri buri posti yinjiza miliyoni zirenga 700 y'amafaranga y'u Rwanda. Bamwita Kabani Rami, wakoze mu Ruganda utarasoje kwiga, kuri ubu ni umukire. Ni gute Kabani Rami yabaye umukire? Yes, ladies and gentlemen, manje kuguterera isari wowe yamaze gukanda subscribe kuri HOZAHO TV. Niba nawe utarakanda subscribe, fata amasegonda 2 umwandire subscribe, ubundi nanjye uzambaze video zo zigiye kumeneka muri iyi minsi kandi z'ubwenge. Bamwita Kabani Rami, niwe wa kabiri ku isi hose mu gukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok, aho nakubwiye ko akurikirwa n'abasaga miliyoni 162 n'ibihumbi 200. Kabani Rami ni umunyasenegare wavutse ubwo tariki 9 mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi 2000, akaba yaravukiye rero Senegali. Umuryango wiwe ku mwaka umwe gusa Kabani Rami yari afite baje kwimukira muri Italy mu Butaliyani, aho bagiye gutura ahitwa Chivasso. Kabiri Rami yaje gutangira ahangaha mu Butaliyani ishuri, aho ku myaka 14 yonyine gusa yaramaze kwiga primary turokome, aza kuba yahagarika amashuri yiwe ku myaka 14 yonyine kubera ubuzima butari bumeze neza, kubera bitari bikibashije gukunda yuko yakomeza kwiga. Kabiri Rami rero yaje gufata umwanzuro wo kujya gukora mu ruganda rwari rwegereye i Torino, ahangaha ni mu Butaliyani, aho Kabiri Rami rero yinjiye uruganda, yinjira inzira ishariye, yinjira inzira yari igoye, aho rero Kabiri Rami mu ruganda yahembwaga $1000 buri kwezi. Kabiri Rami rero ahangaha ntabwo yaje kwatinda mu ruganda kubera icyorezo cya COVID-19. Kabiri Rami ubwo COVID-19 yazaga, nawe yaje kwirukanwa mu bakozi bakoraga mu ruganda. Kabiri Rami yisanga iwabo, ntacyo gukora, naho kujya, n'akazi, inzara ari yose. Kabiri Rami niko kwicara aratekereza, asanga ikintu cyonyine gisigaye ashobora kuba yakora kikaba cyamuteza imbere ari ugukora video akatangira kuzipostinga kuri TikTok. Kabiri Rami video ya mbere yakoze yapostinze ku rubuga rwe rwa YouTube mbere yuko ayishyira gatoya kuri TikTok. Iyo video mu kwezi kumwe yaje kugira aba views 9, igira aba subscribers 2. Abo ba subscribers 2 yari subscribe ya se ndetse na subscribe y'umuturanyi. Kabiri Rami ntabwo yigize acika intege, ntabwo yigize ahagarara, ntabwo yigize areka gukora video, cyane ko n'ubundi nta n'akazi yari afite. Yakomeje gupostinga video ze kuri TikTok, aho yagendaga ashyiraho video zisekeje ariko mu buryo bwo kwereka abantu uburyo bakoroshyamo akazi mu bintu bya buri munsi bagenda bakora. Kabiri Rami rero yakomeje gukora, aza kuzamuka agira aba followers 1000 kuri TikTok. Mu kugira followers 1000 yaje kubona umumanager Alessandro abari we umubera manager, aho yamusinyishije kontara ku ba followers 1000. Manager we yaramubwiye ngo nubwo ufite aba followers 1000 kuri TikTok, ariko kuva uyu munsi menya ko ugiye kuba international superstar, ugiye kuba umusitari mpuzamahanga. Kabiri Rami rero yakomeje gukora, aho video zagiye zikundwa, video zirarebwa cyane ku bwinshi. Mu mwaka wa 2020 Kabiri Rami atangira kugafata mu Butaliyani, aho muri uyu mwaka Kabiri Rami gusinzira byabaye nk'inzozi, gusinzira bishyize ku ruhande, biza kumugira umuntu wa mbere mu kwezi kwa 2021 ukurikirwa n'abantu benshi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yabaye umuntu wa mbere muri uku kwezi kwa 4, aba ari we muntu wa mbere umunyafurika, umunyasenegali ukurikirwa n'abantu benshi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nibyaje no gutinda mu kwezi kwa 8 2021 yahise uwa kabiri ku isi hose nk'umuntu wakurikirwaga n'abantu benshi ku rubuga rwa TikTok anyuze ku witwa Addison Laye.
Kabiri TikTok. Kabiri kugeza kuri ubu ngubu ni uwa kabiri mu gukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok ku isi hose muri rusange. Akaba uwa mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani, gusa nakubwiye ko yavukiye muri Senegal, ariko kugeza kuri ubu ngubu yamaze kubona ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ubutaliyani. Nakubwiye yuko rero akurikirwa n'abasaga miliyoni 162 kuri TikTok, akaba afite biliyoni 2.4 by'abarayiki. Ibi ngibi rero bigatuma buri mwaka yinjiza asaga miliyari zirenga 5 y'amafaranga y'amanyarwanda. Ahangaha ni miliyoni zigera kuri 5 z'amadolari. Kabiri kuri Instagram yiwe akurikirwa na miliyoni zirenga 80 kuri IG yiwe, bigatuma ibingibi buri mwaka yinjiza miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ivuye ku rubuga rwe rwa Instagram mu ba followers miliyoni 80. Kabiri rero ni umwe mu banyarwenya bakomeye cyane ku isi nk'uko namaze kubikubwira, atuma abantu baseka. Kabiri yatumiwe mu kijyanye no kwerekana filimi yitwa Black Panther, nimba mwezi nimba mwarayibonye. Uyu nguyu rero Kabiri yahuye n'ibyamamare bitandukanye, harimo icyamamare nka Lionel Messi n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Umunyasenegali wavuye mu gihugu cyo muri Afrika, Senegal, akinjirira Uburayi, Ubutaliyani anyuze hejuru y'amazi, bikaza kurangira rero bimugize umuntu wa kabiri ku isi mu gukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok. Byamugize umukire, yafashije umuryango we, afite inzu, afite imodoka, afite imitungo ihambaye. Kabiri umutungo we kuri ubu ngubu urabarirwa miliyari zirenga 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umukire ubikesha imbuga nkoranyambaga TikTok, YouTube, Facebook, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko abinyujije no mu kwamamariza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nawe waba Kabiri, uyu munsi nawe wakora, uyu munsi byakunda, uyu munsi kafatwa, uyu munsi wava kuri bike ufite ukagera kuri byinshi. Kabiri akubwira ko abantu ibyo bavuga yuko batashobora abariho bo ubwabo n'ibitekerezo byabo babagarukira. Uti nta kintu kidashoboka, ibyo wita yuko bitashoboka ejo wabishobora. Uwo ni Kabiri, umunyasenegali wa kabiri ku isi mukurikirwa n'abantu benshi, umuherwe w'umwana w'imyaka 23 yonyine y'amavuko. Kabiri mwisabira akantu gato, Kabiri kana subscribe aho hasi, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye kuri HOZAHO TV. Njye wumvaga ndi HOZAHO, gahunda yo ni ukubamenera video. HOZAHO TV, Kabiri. I love you so much.